Ninde karibu sheri wanje Bonje usigaye umenya ukunda Yesu we icare ngaha Imana ikora ibitangaza icare sheri imbere ya byose ntaricara uzi ukuntu uberewe iyo urakoze uraberewe bagusutse neza ni mama wacu yabingiriye sinzi ariko ukacambara ishati yabungeri ishati ikunitsa nambaye nabi menga ukukamase yinka prero oya hashi narinzi nambaye neza rero tambaye baje oya karibu rero nta ego shiri icare ngaha nice nubona ko hasa nabi sindabibona ingonga ega sheri simbona ariko mbonesha umutima w'urukundo ingo icare ngaha sheri rukore nakukoresha yo waramutse gute none mama wanje nsawa kaguki bwanje ubukinira ni fsetera nkaryoherwa ubuki yo ndaburiye ngwaye inkorora na grippe bica bikira je ndimwe vyose regasha uri umuco wanje kuko iyo nabona ni umurekera uretse ko nanje ntabona ariko nk'ubu turi kumwe muma mbona ko mbona nk'umengo ndakubona umengo uri inzobe ndakubona ndakunda shusho nanje ndagukunda nukuri ko ndiyumvira ukuntu nza kugusanga waramutse naramutse nabonye burakeye inkoko yapfuye kubika gusa niyo yabigurira na portail uranyumvira narara kuyumvira ajye urukundo ni ataye cyangwa cyabaraho atura urukundo ni kompirike urukundo ni dance mbe ndirimbo ni yawe iyo ndirimbo mpora ndayumva ni mugabo bamwita gipine kibuganizo kidumu niyo yaririmbye n'abaririmbyi urabazi mpora ndamumva mu radio hajya kidumu araririmba hari indirimbo yigeze kuririmba sheri uwishe uwasahuye ngo yaramenje ico gihe nareha gutya narehu none sheri ko ntakuzi kene wari yo urambabara sheri nani bagiye kutabona sheri nuko urambabara Yo mon Dieu Seigneur ahamasheri ndashaka ndagushimire cyane ukungena unkunda ukungena unyitaho n'ukuri Imana izo guhezagire kandi se nipfuza ko twogera kure bitogarukira ngaho Imana yabikoze yabitanguye izo biherahetse n'ukuri tuzoze turasenga nta kintu dushimira Imana nta kintu kitagira intango n'iherezo twarabitanguye tuzobisozera Imana izobisozera n'ukuri Imana ibidujemo hagati hajya burya Imana burya nta kintu ikorera ubusa burya Imana irema umuntu iba yaramuremeye uwiwe winega bizuza urazisheri burya anye mu mbavu burya ngendana haburamo urubavu rumwe ni jewe she ubwo nawe urabizi urumva rero mu rubavu mbura nk'ukuri impande yanjye burya imbavu zica zikwira burya Imana ntakiremera ubusa iremera umuntu uwiwe nk'uko je yakumpaye hama tukabaho tukubaka rukristo tukabyara tukigisha tukabaho ubumenyi eka n'urupfu rukaza kandi sheri ego shisho sabye natwe tuzovyara abana beza bavyibushe kandi kindi saba Imana nacu tuzovyara abana babona n'ukuri nibazohava impumyi nkanje umva shusho Yesu Kristo yicaye ku ntebe y'inganje ku bwawe wowe nuzoba umuco w'abandi impumyi ivyare umwana abona eka n'umunyamwema abyara umwana yirabura eka n'umuntu mugufi abyara umuntu muremure nukuri reka twizere Imana iri ku ngoma kubera jewe na wewe nukuri yego kandi je mfise cizere ku musi umwe nzokanura sheri nkakubona bogare bwawe sheri nukuri urubogare sheri ndabikubyije ukuri Imana iri ku rutsinga kubera wewe amen uzobyuka ubona
sindakubwiye umunsi sindakubwiye isaha gusa iby'ibitangaza Imana ikora uzobibona nawe kandi se nukumana ndakunda ukungena undemesha ego shusho kuri nanje ndizeye umunsi umwe nzokanura ndakubona ukungena uri umubogare ega kubw'urukundo urambona nukuri ndakubona nk'umuntu mvume urukundo ntiyatarishe ega yabise ubwana my god shusho wafunguye none wanyoye icayi ntuzenye mama wacu yagiye amaye nanyoye icayi n'ibitumbura bibiri ni bon ndasubira gusonza sheri ndacahatse naco shaka zimanyoye umutima na estoma byari kuri wewe cyane bati igitunguru canje ubuki bwanje nishirira mu mukate yanyoye icayi koko shayo ko nawe ufite utujambo dusosa cyane oya vraiment nuko nakwironkeye yego nukuri Imana yarabikoze sheri ndabona ikirere kihindutse imvura igirigwe naje ngira simbire ku kazi sivyo nashaka kugusiga mu nzu ndaza kuza kukuraba ku mugoroba kuko sinoronka ibitose sinoronka itiro nakubonyeshe nta apeti nona roha nakubonyeshe sawa shashe shusho reka ndaguterure ndaguhagurutse nako reka manze impaya wahagaze se